Srpsko društvo dr. Mladen Stojanović iz Velenja je dobrovoljno i neprofitno kulturno društvo. Već 18 godina se bave razvojem i očuvanjem srpske kulture u Sloveniji i time od zaborava čuvaju svoje korene. Želja je srpsku kulturu približiti svim građanima koji žive na teritoriji opštine Velenje, bez obzira na njihovu etničku pripadnost. Članovi društva bave se raznim profesijama, ali jedno im je ipak zajedničko – ljubav prema folkloru. Dečiji ansambl smo već videli, a sada ćemo poslušati mušku pevačku grupu sa pesmama Kolika je gora Božurova, Što ću majko zaboli me glava i Bukovico rodni zavičaju.
crnog vina, kruva ispod peke, od pršuta do suve pancete. Volim tvoja polja i livade, na prelima Bukovčanke mlade. O jeseni, kad vino poteče, rakija se lozovača peče. Članovi kulturnog društva Grigor Vitez od 2020. godine neguju tradiciju i običaje zapadne Slavonije i čuvari su kulturne baštine svoga kraja. Suočeni sa sve manjim odazivom članova, društvo sarađuje i radi zajedničke projekte sa kulturno-umetničkim društvom Starča iz Gornjih Bogićevaca. Rad društava podeljen je na tamburaše, mlađu i odraslu folklornu grupu. Na njihovom repertoaru mogu se naći igre Međimurja, Podravine, Banata, a večeras Slavonijo, divna li si?
mladost je ipak mladost, složit ćete se. Srpsko kulturno-umetničko društvo Vidovdan iz Ljubljane se još od svog osnivanja 2004. godine trudi da sačuva kulturno nasleđe srpskog naroda i prenese ga na mlađe generacije svojih članova. Društvo trenutno broji 150 aktivnih članova podeljenih u folklorne i pevačke grupe. Folklornu grupu čine članovi dečijeg, omladinskog, početnog i veteranskog izvođačkog ansambla. Pored pomenutih, u društvu je aktivna i sekcija za izradu i rekonstrukciju narodne nošnje. Večeras su sa nama oni koji su po godinama najstariji, a po igračkom stažu najmlađi. Predstavit će nam se igrama iz Leskovca.
Kad se spoje mladost i iskustvo, onda je to to. I veterani mogu da zaigraju kao i naši mladi. Kada čujemo reč Una, prvo pomislimo na jednu divnu zelenu reku, a onda se setimo kulturno-umetničkog društva Una iz Novog Grada, koja je iznedrila sjajne pevače i po tome su jedinstveni i poznati. Ali oni itekako znaju dobro i da zaigraju. Pored igara svoga kraja, oni pokušavaju da usavrše i druge oblasti. Pa će nam se večeras predstaviti sa igrama iz Crne Trave. Pozdravimo ih.
glavni. Upoznala sam društvo koje svakome od nas pokušava da uzvrati pažnju svojim radom i trudom, ponašanjem i kvalitetom programa. Svaki gledalac, svako od vas, svako ko je deo ovog društva, koga poznaje ili ga se seća, njihova je porodica. Njihov plan nikada nije bio da traju određeni broj godina, nego da trenutke, dane i nedelje koji su gradili te godine i evo izgradili 20. Festival ispunjavaju igrom, pesmom, muzikom, druženjem i putovanjem. Velika hvala što sam bila deo ove priče. A sada, oni, naši domaćini, SKD Sava Hrasnik. Jedan veliki aplauz.
Znate li za one trenutke kada vodite razgovor sa ljudima i dotaknete se jedne posebne teme? Ta posebna tema u vašem sagovorniku uzrokuje nešto predivno. Nastane mu sjaj u očima i ogroman osmeh na usnama. To je kada pričate o nečemu prema čemu gajite ogromnu količinu ljubavi. Za sve nas je ta posebna tema folklor. Folklor je umetnost. Folklor je umetnost. Folklor je više od običnog treninga. Folklor je više od obične igre. Folklor je nešto što kad doživiš, jednostavno živiš ceo život. Folklor je igra koju igraš ceo život sa osmehom na licu. Folklor je krug koji čuva sve što jesmo i što ćemo biti. Folklor smo mi svi. A vama smo, draga publiko, veoma zahvalni što ste nam večeras pružili ono najbitnije, vašu podršku i vaš aplauz. Još jednom velika hvala od svih nas. Sada, kako običaj nalaže, trebali bi da pozovemo predsjednika, ali ja ću ovaj put dati prednost dami, pa ću pozvati našu potpredsjednicu Slavicu Tripunović da mi se pridruži i obrati vam se sa nekoliko reči. Dobro večer, dragi moji. Kao što ja znam da kažem našim folklorašima, kad im pišem, uvijek im pišem dragi moji, ispadnu kao da su samo moji. Ali dobro večer svoj publiki, dobro večer sveštenstvu naše parohije iz Celja, Jereju Veselinu Ristiću i Jerej gospodin Goranu Šljiviću. Pozdravimo našu podžupanju Hrasnika, gospođu Tjašu Laznik i sve vas pozdravljamo koji ste danas naši gosti i prijatelje koji su došli da uveličaju ovaj naš 20. etnofestival. Dragi moji, šta da vam kažem? 26 godina radimo uspješno i ovo je danas naš 20. etnofestival. Mislim da smo ga dobro pripremili sa našim dragim prijateljima i uspjelo nam je. Ne bi predugo, jer program je već malo duže trajao. Uglavnom, hvala vam na svemu, hvala da ste došli, hvala da ste uveličali naš etnofestival i dogodine se vidimo na 21. etnofestivalu. A sada naravno želimo da se zahvalimo i svim učesnicima večeras. Kulturno-umjetničko društvo Starča Gornje Bogićevci. Daješ Slavicu. Hvala, hvala. Kulturno-umjetničko društvo Mladost Ljubljana. Ako biste mogli ovdje sa nama zbog zajedničke fotografije na kraju, samo da priđete. Nema veze, za svaku studiju.
Međimursko kulturno društvo Ivan Car Ljubljana. Srpsko kulturno-umjetničko društvo Vidovdan Ljubljana. Kulturno-umjetničko društvo Una Novi Grad. Srpsko prosvetno društvo Nikola Tesla Postojna. Folklorna skupina Dolsko. Makedonsko kulturno društvo Sveti Ciril i Metod Kranj. Folklorna skupina Svoboda Trbovje. Srpsko društvo Dr. Mladen Stojanović Velenje. I naravno domaćini, onako sami sebi, Srpsko kulturno društvo Sava Hrasnik.
Također želimo da se zahvalimo i našim zaista dugogodišnjim sponzorima koji su sa nama od samoga početka, a to je gospođa Rada Čamber koja uvijek brine za ovako divnu scenografiju. Nažalost, nije ovdje sa nama. I također se zahvaljujemo našoj pekarni Bane Zreče, koji uvijek brinu da nismo gladni. Oprostit ćete mi na jednoj greškici, pošto su ansambli udruženi, ja sam spomenula samo Starču iz Gornjih Bogićevaca, a nisam spomenula kulturno-umjetničko društvo Grigor Vitez iz Okučana. Imali ste farcikle? Malo pre ste čuli jednu sjajnu voditeljku koja je bila deo ove priče i koja je dugo godina povezivala ovaj festival, pa je molim da mi se pridruži Maja Blatnjak. Majo. Našoj dragoj Tamari Jovičić poklončić će preuzeti naša Zdenka, pošto ona nije ovdje sa nama, ali je također bila deo ove priče. Mami bo dala. Bo mamica preuzela i bo moje majke. I naravno dečko koji također nažalost danas nije sa nama, ali mu se svakako zahvaljujemo, a to je Matej Kajzer. Ja, Ružicu daj. Ne bi bilo to kako treba, kad ne bi mi zahvalili se našoj Snežani Maksimović koja već 10 godina uspješno vodi naše etno festivale i mislim da smo zaradi nje bogatiji za puno. Ajde puno. Pozivam Snežanu da dođe. Sneška moja, hvala ti najljepša. Hvala ti za sve ove godine rada i truda. Hvala ti da nas usmjeravaš, da nam pokušavaš. Da smo počeli sa našom folklornom dječjom grupom zahvaljujući tebi. Hvala što smo okupili 12 malih dječaka, djevojčica i jednog dječaka, ali nadam se da će biti ih još. I svi roditelji koji ste tu, nadam se da vam se dopala ova večer i da ćete dovesti svoju djecu da dođu, da se upišu na folklor, jer folklor je život. Hvala Slavici, hvala predsjedniku koji me trpi i hvala veliko mojim igračima i pevačima Srpskom kulturnom društvu Sava Hrasnik, a također i svima vama koji ste se odazvali na naš program. A sad verujem da ste i gladni i željni igranke, pa ajde da zaigramo jedno kolo zajedno i da se preselimo u drugu salu.
To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za reporter.